Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku ya wamama. Ni siku ya kujua mama mwenye hekima gisi anachunga kanisa, ukuntu acunga itorero, na gisi anachunga nyumba yake. Nuko acunga urugo. Bamama alo? Bamama bozoyo kangai. Muranyumva? Bamama boza wapi? Bamama murahari? Wapeta mololo. Leo ni siku ya wamama. Na wamama mko wasuja. Tunaenda sasa kupokea watu yetu. Wenye walituma hatulale. Aliko washitsi mwe. Murakomeye. Mureke kwanza bahaguruke. Ushimame wawama tuwapokee. Wakwetu, tunile wana utukufu yo. Haleluya! Abashitsi barakomeye. Mubaleteye mikro. Baheza mikro. Batasema majina yao. Batubwira amazina yabo. Na mahali wanatokea. Naho baturutse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Liza. Nitwa Jacques Milize. Ubuye muri Bene. Anaishi Bene. Nishimiye kuba hano. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Maombi. Jacques Maombi. Muri Bene. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Banyita Joyeze. Jacques Joyeze. Sengera mu itorero rya Philadelphia Church. Anambia ndani ya kanisa Philadelphia Church. Iri hariya muri Mene. Amen. Sashimwe. Amen. Nitwa Tukuze Pasikazi. Nanjye mvuye Mene, sengera muri Philadelphia. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa mama, hakuna hata nyimbo kamoya hivi. Mama, na kupokea bageni. Sisi Mungu yetu, mushimame mubaobere, mubaulize wenye wanatokea. Muwakonde maguru. Amen. Ni karibu mama mupokee bageni wa mama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yo. Haleluya. Ariko mureke babwire. Mwache ni babwire. Fiti kibazo. Kuna shida. Kandi namwe mwabibonye. Tena mlibiona. Ibi bibubu na hivi navyo yangoye nabo murabizi kunduhe mutoni igihe afashe mikro. Murabizi namwe yafashe mikro akamata mikro. Naifata gute kandi niri gukora protokole y'umwemwe. Tena yakaikamata na akamata protokole ya nguo. Yo haleluya. Amen. Wagenyi wetu, abashitsi bacu, Mungu awabariki. Imana ibahumugisha na watendee mema. Kandi bagirire neza. Niko na message ufite ubutumwa kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mana awe huru tuachiane. Yifungure kudusigira. Ikawa ni kutabiri. Niba ari uguhanura, muwe huru mutabiri. Mwisanzure muhanure. Mujisikie kuwa huru. Mwisanzure. Na mwalimu wetu wa leo ajisikie kuwa huru. Sababu tunakuwa umoja. Tulishapokeana. Hakuna kingine kenye kinabakia. Mungu awabariki. Nawe tumukomera amasimeshi. Haleluya, haleluya. Twara ujeni nk'abana b'abantu. Ariko urawutwemerera nk'Imana. None ndakwinginze kugira ngo urebe icyaba kinduhije n'ikindemereye. Icyaba kingoye n'ikibabaza umutima wanjye. Yesu nashimwe cyane. Ukibwira Imana uyu munsi gishobora gushyirwaho iherezo. Haleluya. Haleluya. Niwibuka n'amashimwe uyishimire. Niwumva warambara urambarane. Niwumva wariburire. Niwumva waseguseke. Ukuri bufashe imbere y'Imana ari cyo. Iteka Mana nyiribihe turacyari mu isi igoye. O Kristo ndakwingize ngo turi muri aya materaniro babere igisubizo. Umuntu wese waba utabona inzira uri Imana ica inzira. Waciriye Abisirayeli inzira mu nyanja itukura barambuka.
cyo kijya kitubera ikimenyetso. Dukuye no kuri ibyo hari ibindi wagiye udukorera tukabona ko amaboko yawe akomeye kandi uri Imana y'imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo witeka Imana yacu. Hari igihe tujya tugera imbere yawe tugashobora kuvuga, hari igihe tujya tugera imbere yawe ntituvuge kuko imitima yacu irushye, ariko ndabizi iryo sengesho naryo ujya uryumva kandi ujya uribona. Kristo, turi imbere yawe mama y'uyu munsi, ndakwinginze umuntu wese umugenderere, ndakwinginze mwamutuganirize, ndakwinginze uvugane natwe, ndakwinginze tukubone tukumve kandi tugukoreho. Turi muri aya materaniro ntidutaha uko twaje. Mu izina rya Yesu Kristo witeka Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana idahinduka, uri Imana yatugiriye neza uyu munsi twakubonye. Aya materaniro wabanye natwe tukiyatangira, none tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ntiwigeze uhamagara ubwoko bwawe ntacyo uri bububwire, oya. Ndabizi ko hari byinshi kandi byiza waduteguriye, ndabizi ko turi burye tugahaga, ndabizi ko turi bwumve ibitwubaka, ndabizi ko turi bwumve ibidukomeza. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, duhe guturiza imbere yawe, duhe guca bugufi no kumvira. Ijambo ryawe nitwisengera nirikuru rituruta, ariko mwami umukozi wawe turamusengeye kugira ngo uhagararane nawe, imbaraga zawe zimuganze, Mwuka wera wawe amuzenguruke. Mwami mwiza muhangeho mwishi, avuga avugishijwe nawe. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, imbaraga zawe zimukoreshe. Mu izina ryawe ryera gitare cyiza, agihaguruka ahagurukire mu mbaraga zawe, utware bwa n'ubushobozi bwawe bane nawe. Kandi natwe uduhe kumva no kumvira, uduhe gukora icyo ijambo ritubwira, uduhe guca bugufi, uturinde ibyaturangaza, turinde ibyatuma tutabyitaho, ahubwo mwami mwiza uduhereze gukurikirana. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, kitari icyawe cyose twongeye kugiheza, izo mbaraga zose zatuma turangara turazibohesheje mu izina rya Yesu. Ngaho rero dushyigikire bana natwe, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye. Uhaye icyubahiro bw'utegeke kandi uganze, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Kwakira umwigisha wacu uyu munsi, mesha amasimensi Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbere yuko mvuga uko nitwa, Mbele aseme majina yake, ambaza nsaba imbabazi, acha niombe msamaha kwanza. bwa protocole nishe. Uje neza nawe baguterura. Kama waangalie vizuri naweza kukunyangua. Bashatse kunterura nyiri hariya, Tafuta kunyangua ngari kule ngambo, ndabyanga, akakatara. none ndo bari bafatiya. Na tena ukatafuta mkamatia hapo. Imana bamugisha kubwiyo protocole. Mungu awabariki protocole. Ni byiza cyane, Ni vizuri sana, ariko ngewe lakini yeye ubu nibyo gusa. ni yeye tu. Wewe bagiye babigukorera. Wewe kwa nabipendea. Kuva amaboko yanjye gikora. Mpaka mikono yangu ingani natumika. Iki gitabo koko, Hii kitabu kweli ndabona cyatwananira kweli tatushinda kuibeba. kukitwaza. Kujibeba. Ntacyo bitwaye kukitwaza. Hakuna shida kuibeba. Ariko protocole ni nziza. Lakini protokoli ni ya mzuri. Rwose bijye biba. Kweli kwenda ku. Kandi tujye duharanira gutanga izo protocole. Na tuwe tunapigania kupata hiyo protokoli. Ni umugisha kuri twebwe tubikora. Ni baraka kwenye Sibyo? anafanya. Uwo mugisha rero, Hiyo baraka sana. nubwo mutanywanire Bibiliya, Kama mlima kumitoa kwangu. ariko Imana umugisha ubahe. Hiyo ndipo wapatie hiyo baraka. Amen. Amen. Ariko ngewe Lakini mimi akantu ko kuntwaza ibitabo rwose anakuonyesha kitabu kweli. itanumva nigaye. Anasikia anazizarau. Amen. Amen. So nitwa Liza Jina yake ni Lise Karara Karara Budagu. Daku Iryo barivuga neza cyane, Budagu. Daku. Iryo rirakomeye. Ndi umumama, Ni mama, ndubatse, kuna mume gusa rukumbi. mume moja tu. Mama umwe Moja tu. Amen. Ifite umugisha wo kugira abana batatu.
ana baraka ya kuwa na watoto 3, ariko hari inyuma lakini pale nyuma navuyeyo bambwiye ko ngomba gushyiraho utundi nka 3 gusa. alitoka ananiambia sasa tena wengine 3 tu. Amen. Urabyemeje? Nakubali 3 gusa tundi. Amen. Amen. Nje nturuka muri Men, Anatokea Men, mu itorero rya Philadelphia Church. kanisa Philadelphia Church. Umushumba wacu yitwa Pastor Ruganza. Pastor wao ni Pastor Ruganza, umubyeyi mwiza cyane, mzazi mzuri sana. uduha uruhushya tukaza mu mirimo nk'iyi. Anawapatia ruhusa kuja ndani ya kazi kama hii. Yakunda kubivuga cyane, Napenda kusema hiyo neno cyane cyane mbibwira abantu bakiri bato mu sana rusengero. watu wangali wadogo ndani ya kanisa. Uva nkimenya ko bantumiye hano. Sana unajua kama wameniita, wamenialika. Agafuraya kasohotse. Aliona tu furaha imetoka. Nayohereje umushumba wanjye. Nilimtumia mchungaji. Ntabwo bari ugusaba uruhushya wenda ntabwo yambwira ngo hoya ntugende. Kusema atakuomba ruhusa niambia sasa usiende, ariko ni byiza. Ni vizuri umwana mu rugo kama mtoto nyumbani usaba uruhushya cyangwa ukamenyesha aho ugiye. Kuomba ruhusa au unajulisha. Rero kuba ndi hano Bona niko hapa nuko umubyeyi mwiza yabiduhereye umugisha. Muzazi muzuri alipatia. Ndamushimira cyane. Namshukuru sana. Ariko kandi shimira n'umutware wanjye. Namshukuru tena na mume wake. Biri live ibi ngibi. Hapana, ni private. Ni private. Nta kibazo ariko kubwo muzamubwira ko namushimiye. Tamwambia kama nimshukuru. Ndamushimira cyane. Namshukuru sana. Umushumba mukuru wawe yaguhurushya. Mchungaji mkubwa anaweza kupatia ruhusa. Ariko umushumba wo mu nzu ataguhaye uruhushya. Mchungaji wa nyumbani kama akupe ruhusa. Wagenda ntiwagenda. Utaenda au utaenda? Ntabwo wagenda. Unagiye. Na kama unaenda, sinzi ibyo waba ugiye gukora. Sijue vingine nafanya. So, uwo mu nzu yampaye uruhushya ndamushimira cyane. Mchungaji wa nyumbani alinipatia ruhusa na mshukuru sana. Ariko n'uwo ku rusengero amurushya. Kanisani akanipa ruhusa. Ikirenze ibyo byose navuze. Zaidi ya ile yote aliongea. Ndi umukristo nkunda Yesu. Ni mkristo anapenda Yesu. Amen. Nyuma yo wakwibagirwa uko nitwa, nyuma ya kusema jina yangu, wakwibagirwa amazina y'umugabo wanjye, isahau majina ya bwana yangu, nta warakiza kugeza ubu, hakuna mwenye alishaponya mpaka hivi. Ariko uzamenye cyane, lakini ujue sana sana ko nkijijwe kama naokoka kandi mbirimo bikunze. Napenda Mungu. Icyo ngicyo cyonyine ni ubutumwa. Ile yonyeto ni ujumbe. Nugira icyo unyigaho uzanyigeho gukunda Imana cyane. Tafuta kitu akuiga uniige. Amen. By'umwihariko ya pembeni. Ndashaka ya pembeni. Ya yenyeko kugira ba in-law, kugira ba nyirabukwe. Ni ba nyirabukwe. Baramukazi. Kwa data bukwereka mvuge ya baba mukwe yake. Ni ba nyirabukwe. Ariko ngira ngo ba papa nibo ba abantu beza. Bazuri sana. Kandi ntabwo mbivuga ko bari aha. Sibiseme njuko kwa uriya nawe unakomeyemo. Na ule kuko ngisi. Amen. Ule ni mushiki w'umugabo wanjye. Ule ni dada yake na mwanake. Wewe mushiki w'umugabo wawe ajya kwerekeza kuvuga ubutumwa. Wewe dada yake na mwanake anakusana kusimulia kwenda kusepana na gari. Amen. So, uvuze ngo ni beza. Akasema ni bazuri. Ntabwo ari igipindi. Hayiko kipindi, hayiko kubali. Byukuri nyashima Imana cyane. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Muri stress ngira. Yenye nakwa nayo. Umadayimoni rwana nayo. Mapepo yanapiganaga nayo. Cyo Imana yarakinyije. Ile Mungu alikutosha. Amen. 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 Ubundi ndi nkamwe. Icyo nari guhaguruka nkakoma amashyi cyane. Amen. So shima Imana yabikoze. Nashukuru Mungu ameatendayo. Imana ikora Mungu mwenye anatenda ibirenze ibyo tumerita, ibyo tunajua. Amen. Ibirenze ibyo dukwiye, ibyo twibaza ko dukwiye. Yenye inapita yenye inazidi yenye tunajua kama ni miamana. Hari ibyiguka uvuga ngo ibi ni Imana gusa yabi n'ubuntu bwayo. Sema ni mapenzi ya Mungu. N'umutima wanjye uranezerewe. Kuba mbafite, kuba ari mwebwe Imana yabitiyemo.
tujye mu ijambo ry'Imana. Dufite umwanya ungana ute mama? Tuko na wakati wa patani. Ubu ni saa 9 zuzuye. Biba musaruro. Hivi ni saa 9. Saa 9. Saa 10 na kenda. Saa 10 na kenda. Saa 10:15 ndi buvuga iki Imana yashyize ku mutima wanjye. Akasema kukenyera Mungu alitia rohoni mwake. Hanyuma tuze kugira igihengo cy'ibibazo ndumva ariko babisabye. Kisha kutakuwa maulizo. Bishobora kuba ikibazo kijyanye n'ibyo twize. Inaweza kuwa ni ulizo ya yale tutajifunza. Ariko byanaba n'ikibazo nk'umumama. Hari abakobwa turi kumwe. Nk'umumama nk'umukobwa usanzwe wifitiye. Uko hari ikibazo ufite wakibaza, si ngombwa ngo bijye muri topic y'uyu munsi. Amen. Ariko biri mu mwuka. Ntitujyane y'ibyo turimo. Ariko ikibazo waba ufite uvuga ngo nk'umukobwa nk'umugore ibi nabigira nte, twaza kubibaza. Ubwo muri iyo saa 15 Imana imfashe byose tubikoremo. Theme baduhaye ni ijambo riri mu Migani. Tupatia ndani ya Methali. Methali 14. Umurongo wa mbere. Twahageze aravuze ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ubwe ararusenya. Dusubiremo, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ubwe ararusenya. Turacyashakisha Methali 14. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, akili anajenga unyumba, ariko umupfu we ubwe ararusenya. lakini mpumbavu anaivunja. Mu Kinyarwanda hari ukuntu numva batabivuga neza uko biri. Mu Gifaransa ho, ngira ngo no mu Cyongereza bongeyeho ngo ararusenya ariko akarusenyesha amaboko ye. Anavunja nyumba yake na anaivuta na mikono yake. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, mwanamke wa akili anajenga unyumba, ariko umupfu we, lakini mwenye reka tubihindure tuvuge ngo arusenyesha amaboko ye, anavunja na mikono yake. Ntekereza iri jambo cyangwa ndisoma, naravuze ngiweza ko byashobokaga. Hari abantu nkanjye twiga cyane iyo tureba, iyo tubona ibintu. Tunajifunza saa tuko tunaona vitu. Dusabye illustration, dusabye ikintu gifatika tureba, tukiga vuba cyane tureba. Twenye tunaona. Naravuze niba byashobokaga tukagura twese inyundo. Ungekuwa na hama. Tukaza tuzitwaje. Unakuja na hama. Noneho tukajya tuza tugakubita nk'ahantu hemerewe kumenwa. Tunapiga fasi ya kukomora. Uko tutabifite hano, lakini hatunayo hapa. Ugerageze kubyimagine. Twaze tubiwaze. Ufite inyundo yawe, uko na hama yako, ukajya uhonda, unakuna itonga fasi fulani. Nicyo bivuze. Njoo inamaanisha nta bundi bwenge buri inyuma y'ibyo. Hakuna akili iko nyuma ya hili. Nta bundi bwenge dukeneye kuvuga ngo uri jambo. Akili nyingine tunatafuta kuvuga iki? Hapana. Umupfu, mpumbafu afata inyundo, anakamata hama, akajya asenya, anakuwa na gomora. Ahabera umupfu cyane nyuma ya ile mpumbafu nuko ibyo abasenya yenyiko anabomoa,
ari nawe uba warabyubatse. Na ejo ari mijenga. Urumva ukuntu ari gupfa uri double. Kama kama ni mjinga sana. Ntabwo ari ikintu usanze kiri hariya. Haiko kitu yenyewe nakutana kiko. Byenda uti kubera ko mbona naona tu kitari cyiza cyane uko bishaka. Yes, mimi napenda. Kubera ko mbona hari ukuntu nakikora neza kurushaho. Mbona kama mimi naweza nikakijenga tofauti. Ngiye kubanza kugisenya. Mimi natafuta kukibomoa. Hapana. Nicyo wowe ubwawe wibakiye. Ni kitu wewe peke umejenga. Kandi ibyo aribyo byose ucyubaka. Na tena sasa ulikijenga. Wacyubaka ngo ari cyiza. Ukijenga na kitu kizuri. Kuko izo kuri murabona ko atari cyiza. Unaona Ntabwo ari kucyubaka. ungeona haiko kizuri au ungekijenga. Tuma turagendana. Kwa pamoja. Ningenda vuba mu turisha. Akaenda mbio mwambia ukuvuga ngo ucyubaka masaa kukijenga wabonaga ari cyiza. unaona ni kizuri. Ariko umunsi umwe akiri siku moja wisanga ufite inyundo wakutana uko na hama wenyine ibyo waruhiye, wewe peke ulijenga, ibyo wavunikiye, yenyewe ibyo wasengeye, uliombea wenyine urimo wewe peke kuna libomola. ako kanyundo muzakagumane mu mutwe. Hiyo kitu mkamata mwitie mkichwa. Nujya ubona hari akantu ukoze mu rugo Kama unaona kitu yenyewe unatenda nyumbani kameze ukuntu, kiko saa kitu fulani, wibuke ukumbuke ama ukabomoa. amen. Amen. Niyo mpamvu nkunda kwiga ndeba ibintu. Ndio maana mimi napenda kujifunza, niko naona Utwo tuntu ndeba ile kitu niko naona tunguma mu mutwe, inabakia ndani ya kichwa yangu. nagira njya nitwaye ukuntu mu rugo Sasa najibaya safi nibuka nakumbuka ile sanamu maze imyaka 18 nubatse. namaliza miaka 18 ndani ya nyumba. Kuri bamwe ntabwo ari myinshi. Umutima amenya aho yinvestisa, Anajua kwenye amenya aho ashyira anakunya tatia imbaraga ziwe. nguvu zake. Imana yaduhaye imbaraga abagore Mungu beza, alitupatia nguvu. Imana yaduhaye imbaraga abakobwa, Mungu alitupatia nguvu wa ariko msichana. nahange nawe Lakini mimi kuguhitamo kuchagua aho tuzishyira. kwenye tatia hizo nguvu. Ibintu ni bibiri, Vitu ni mbili, zizasenya cyangwa zizubaka. zinabomoa au zinajenga. Amen. Amen. Mu rugo rwawe hakeneye imbaraga zawe ariko zubaka. Hapo unahitaji Muri community urimo hakenewe imbaraga zawe ariko imbaraga zubaka. nguvu za kujenga. Mu itorero ryawe hakenewe imbaraga Unahitaji nguvu ariko imbaraga zubaka, lakini nguvu za apana zisenya. hapana za Amen. Amen. Murabizi ko abamo imbaraga zisenya mu rusengero Mnaka huko nguvu za kubomoa kanisa kandi ziba mu bagore. na ziko ndani ya wanawake. Paulo yaje kubihitamo aravuga ati tuzembrema abagore ntimukongere kuvuga. Baba yake chagua akasema wanawake msiseme tena. Sibyo? Kujya nibaza ibintu bari Adamu bavugaga bituma amahame y'uko umugore atagomba kubwiriza Sasa avuga. wanawake alikuwa anasema inamaanisha wanawake asifundishe. Tubitekerezaho kuko iyo abantu bavuze ngo abagore ntibakabwirize Yeye anasema baravuga ngo niko byari biri. Siko amateka hari uduzanye amateka yandi ariko nayo nuko ngo bajyaga bavuga Mtu alikuwa anasema tu kwa aha mu rusengero hapa kanisani hajya haba imbaraga tunakuwa nguvu zimwe zisenya zenyewe zinabomoa kandi zigasenya koko. na kweli zinabomoa. Turayazi nanjye kuvuga ngo tuvuge amen ariko ntabwo bikwiriye amen, ariko turabizi ko bihari. Lakini tunajua kama hii Mbariza umutima wawe, nguvu za roho yako, imbaraga zanjye, nguvu za mbariza umutima wawe, nguvu za roho yako imbaraga zanjye mu rusengero kanisani zirimo zirubaka ziruka cyangwa zirimo zirasenya. au zinabomoa. Telefone tujyaho, Telefoni yetu tunasongelea ndani. telefone wari uriho ejo, Telefoni yenyewe upana. telefone wari uriho kwa mbere, Telefoni yenyewe upana. yarubakaga cyangwa yarasenyaga. Kila jenga au kila bomoa. Visite zaba ziherutse kuba hagati yanyu, Wenyewe unaenda tembelea. aho uherutse kujya kugorobeza, Jioni. havuyemo imbaraga zubaka Kutoka nguvu za cyangwa zisenya. au za kubomoa. Ufite imbaraga muri wowe, Uko na nguvu ndani mwako. ukeneye guhitamo kuzubakisha. Nabasabye ngo ntiturebe abana, nitwirebera abana. Usiangalie watoto. Mundebe Unaangalie ndi mubi. Urakoze. Nutuburaguza amashyiramo. Nimuze
azavuga ngo hari umugore waje kutubwiriza Sema kwa mwanamke akakubiri murasetse mwishimye si byo dore gusetsa kwa mbere aho mbivana nahaha cheka kwa hiyo inatosha kwa uyu mama muramuzi mwari mwaganira nawe mlishaongea mwari mwaganira nawe ufite stress kama uko na stress ujye ujya kumusura amen guseka ni byiza cyane cyane mu bamama kuomba ni vizuri sana kwa mama guceka mama kuseka nao kucheka ni vizuri kwa mama sasa igiswahili gira ikibazo cyo kukivuga ariko kucyumva uzibeshya umvuge kusema usikile kumsema uzibeshya umvuge nzabyumva vile kumsema muri twe dufite imbaraga ndani mwetu tuko na nguvu dukeneye guhitamo na isaje kuchagua muri community zacu komuniteze hari umudamu bita Dorcas kwa mwanamke yake Dorcas muzi amakuru yiwe unajua habari zake mwumvise amakuru ye unasikia habari zake muri community ye mu komunite yake yagaragaje imbaraga zigira ziti alionyesha nguvu za yeye zubaka za kujenga yarubatse yubaka ubuzima bwawe kajenga haleluya watu yarubatse yubaka ubuzima akajenga maisha ya watu ese yubaka ubuzima bw'abandi hanze alikuwa anajenga maisha mwibaza ko iwe ntabyo yari afite unajua kama kwake hakuwa na inayo bimurangaza nk'uko turangaye inaweza kumsababisha bimutwara imbaraga nk'uko natwe bizidutwara kubeba nguvu sana mwibaza ko guhitamo kuba umugisha unaona kuchagua baraka guhitamo kuba umugisha kuchagua kuwa baraka muri kominote mwibaza ko byari bimworoheye ndani ya komuniti ilikuwa rahisi ariko umugore wisobanukiwe lakini umugore wamenye imbaraga ziri muri we ni ukuri nta limite ajya agira nta mupaka nta mbibagira amena uwo mudamu amakuru atubu dufite ni uko ngo yaje gupfa ule mwanamke tu alikufa amakuru y'imbaraga watanze muri kominote habari za nguvu zenye ulipanda ndani ya komuniti uzayamenya neza umunsi wagiye utazijua siku ntabwo mvuga ibyo tujya tuza no kuvuga ahangaha siseme bien tunasema hapa hari umuntu mwiza sio asali kwa mtu mzuri umuntu yagira gutya kwa kufanya hivi biriya ni ibyahano ahangaha ndio tuti hapa tukanisana ariko imitima y'abantu lakini roho za watu wewe uzi icyo ukora muri kominote wewe unajua kile unafanya ndani ya wibaza ko abantu bazavuga ngo yo icyadufashe umuntu akazuka cyangwa bazavuga ngo kera nawe si twe twagira dute twahera watasema tunapumzika naenda icyo basubiza yenyewe batajibu wewe urakizi unayua yenyewe batajibu kuko uzi imbaraga ushyira muri kominote unayua nguvu zenyewe unatia ndani ya nimba ari izisenya kama ni urabizi za kubomoa unajua mbabazwa cyane nahuzunika sana n'ukuntu ahantu abantu babonye abagore benshi wenyewe unaona wanawake wengi automatically babyita bibi pale pale wanasema vitu vibaya hari n'ukuntu ujya kwinjira mu kagurupe k'abantu kwa sababu unasema na watu ukabareba gusura bakurebye unaangalia kisi wanakuangalia ubwo tumva baransenye baramaze sibyo kubomoa nenda nibomoa namwe mujya mubibona unavyonaga none abo mubibonaho si twe turi aha unaona sisi tuko hapa imbaraga nguvu uhitamo gusuka mu bantu zenyewe unachagua kuwapatia watu zirakubwira neza takwambia vizuri ko nupfa ukakufa abantu bazakureklama ngo ugaruke watu watasema urudie cyangwa bazavuga ati si twe twahera au watasema tunapumzika dufite amahitamo tuna imbaraga nk'umugore n'umukobwa twazira nguvu za mwanamke na msichana uyu munsi hari umudamu wa challenges leo uko mama mmoja mwenyewe alipatia challenge yambwiye gahunda arimo yo gusenga saa 9 z'ijoro alipatia programu ile ndani ya kuomba saa 9 arambwira ngo hari ibintu maze iminsi ndeba kambia kwa siku vitu yenyewe namaliza siku iko naona atasanga satani yaramvogeye niliona kama satani alishanifahamia ati rero ibyo ntaryanye akasema yenyewe siku sikulala sinabiryana sikulala nimba ntararyamye ubwo mukahise kama sikulala ubwo sinkiryana na msitalala tena
ngiye gusenga ku buryo na satani watekerezaga kuntera andi na kama jinsi Satani alikuwa anamfanyia ataliogopa. uwo muntu yabize. Huo mama kabisa. Ubwo rero twaze tubivugaho Ndio tunaongea. Ikibazo Shida nuko tujya guhumuka ndio tunashitukia tu. ariko ibintu byabanje kuba bibi. Sasa vitu vinakuwa vibaya. Ese iyo twamenya ku bwenge Kama tuna akili tukamenya ko twibitsemo imbaraga tunajua kama tuna tukazikoresha hakiri kare tunatumikisha mbele ya bigenda ibipfa bitarapfa vile vya kufa tukabirinda ko bipfa tunachunga sibyo byatugirira umumaro kurushaho.